Ovako je to bilo ove godine na drugom Kotlovina festu kojeg je organizirala općina Križ. Zbog nešto nepovoljnijih vremenskih prilika manifestacija je održana pod velikim šatorom u centru Križa. 19 ekipa ove godine se prijavilo sa maštovitim nazivima. Ocjenjivat će se i struktura, okus, sve ono što svako od njih kao specifičnost daje tom jelu. Spravljanje kotlovine i ove godine nadzirao tročlani žiri kojeg je predvodio Drago Kezele. Prvo vam mogu reći, čim se uđe pod ovaj šator da vlada veliko raspoloženje kako ovih takmičara, tako i svih prisutnih koji su ovdje. Među ekipama koje su se ove godine došle okušati u spravljanju kotlovine bila je i ekipa kriških vijećnica. Dobar dan, evo ja sam Ines, ovo je Tina i Ksenija. Mi smo 3 vijećnice koje su odlučile pokazati ovim muškim timovima kako se kuha kotlovina. Radimo kotlovinu na najnormalniji način, znači normalni sastojci i naravno malo ženskog šarma i to je to. Ima li nešto posebno u vašoj kotlovini? Naša kotlovina će biti posebna izgledom, a ne smijemo reći naravno neke i tajne sastojke. Među ekipama našli su se i dedi iz Johovca. Namirnice koristimo sve domaće s naših vrtova, polja, tako da sve je prirodno, domaće, ništa GMO, osim ove gljive koje smo morali kupiti jer je bila suša ove godine. Na Kotlovina festu je bila još jedna ekipa iz Johovca. Dok su oni prvi bili dedi, u drugoj su ekipi bili ne dedi. Predstavljamo selo Johovec i dečke koji, odnosno muže koji još nisu dedi, a naši brati jesu dedi. Evo, kuhamo kotlovinu i družimo se i veselimo se. Što se sve može naći u vašoj kotlovini? Kobasice, krmenarli, vratina i carsko meso. I povrće. A ovo je tajna. Kao što smo već čuli, ekipe su za spravljanje kotlovine imale na raspolaganju 2 sata, a u samu kotlovinu pripremili su i neki prigodni prilog. Imaju li neka pravila kojih su se ekipe trebale pridržavati? Pa ne, pravila nema, pače pravilo je to da svaki da sebe, da svaki pruži svoju kreativnost u svemu tome. Inače, osnovno pravilo kod pripremanja kotlovine je zapeći meso sa jedne i druge strane, pazite da se ne prepeče, da ostane sočno, podlijate ga sa vodom, vinom, crvena paprika i da se malo prodinsta, da malo još omekša i paralelno odmah se dodaje povrće. Od crvenog luka, paradajza, paprike, malo paprike sveže, malo feferona, posoliti, pobiberiti, evo to je ono osnovno kako se kotlovina radi, pa onda se tu rade i prilozi, meso se izvadi van, pa se u to povrće stavi kuhano krumpira, stavi se kuhano graha, pa odmah imamo i fini prilog. Ovdje je pravilo da svaki radi na svoj način. Hoće li on prvo peći meso ili će prvo prodinstati povrće, koje vrste mesa će staviti, to je sve na ekipama. Jedna ekipa tako za svoju kotlovinu koristila meso divljači. Naravno, riječ je o ekipi u kojoj su bili lovci. Kako vi radite kotlovinu? Čuli smo da ste vi specifični. Ja radim kotlovinu kak je radila nekad jedna stara baka. Ja sam puno godina išao po pijacima. Onda jedna stara baka, tu je njezin sin, neću reći koji. Ona me to naučila, ja sam s njom radio jedno 3-4 mjeseca gdje mi je pokazala kako se gore kotlovina radi. Onda bi uvijek rekla, sine, ne puno masti skupa, više vode. Tako da sad za ove prilike ima jako malo masti tu, malo više safta i tako ona me naučila kako ja radim. Ali rekli su nam da vi koristite meso divljači. Je, ovo sve divljač što su nam dali naša udruga Vidra Križ. Žiri je imao težak posao pri odabiru najbolje kotlovine, no najvažnije je da su se svi dobro proveli. Pored toga, cijeli je događaj imao i humanitarnu notu, budući su se za pripremljene porcije skupljali dobrovoljni prilozi za župni Caritas.